Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taliban utiono artikli ya yanzi wa mfikirola mahafidhu shaqabli yao argument bokao mahafidhu hayo nesar mwa artikli na ayo na leo hari mwa Facebook tishani wanruwa saya nandu kaya inamne argument ya pangiha wanwema na azali wandu watoshida wa msisabonsi daine grupu ya hahe warenga inti yatu mateka waranganye mikonti ya kinti umushikila mziro ulio dawa ya kaya wandu wa mrema wo pia kwa ja tanganyi hawonti pia wafanya shama idima halafu shama isho shaka na lidori mzima halafu bawa hiyo ndia ajotongeza wandu wa shiliana wandu wa mtowe ya arguma hiyo habahati mbire ngwa ni wandu wenji ngwa irepeteo alor kwejo arguma iso ya kweli. Yole mana bokao madama ngabo wandu wenji rakando waliyo harimwa imasiwa rakando watsiyo harimwa imasiwa wajuhanza yantia hatu itola uharimwa umsajaja wakaundo urumao yensi ijo mkinishe argument hiyo iwati harimo lemevu na en realite wanyubali ya argument hiyo kwa tufanya analyse pertinente ya hena mna ya societe ya hatu ya kanti ni nature ya heziri lonio wanuku wafanyao confusion baina ya anti hama Senegal wakao zendongizo clair ukaintia Senegal zetwabia zahezi wiyo ne comportement ya hele jeishi wilo nane gendarmerie nana hena institution wakao ilio harma yensi ya Senegal emi konsiyo pia yo different yo kinyume nenti ya hatu. Donc yode mana bokao ikamdungu baliwe argument ya ukabanu eshatsongeza ritoshinda ratoye zinu banunge bidira bwa opposition ti pia kwa ati bazima wakana alidori mzima. Donc ye argument hiyo awakati mnukufanyo illusion angufanyo confusion ya ufanya comparaison ya huangalia ntizi nroaji evidemment ya Senegal wakao yofana nasi harima miva minji sha yenaturia he daula ya hatu nena mna yensi ya hatu ya rengo mateka ne komportoma wiyo ya husu yensi ngelazimishao wandu wa rejete ya argument hiyo kai argument hiyo yoti argument wakao ngeribelio faida hauka yoti ya kweli ya tongeza ritosto wazali tilo karikaritina arikabati lidori nzima ari opposition wandu kwa tushiliana no wandugo shilia nao ya ukaya ngebidio azaliende zae omushilia no uo wotosha ukale wandu washinde watowe azali. Donc ya problematiki tindo kabanu emana wandu watosoma bareni wandu wambarengo ato azali hari mwaye system ya soulèvement populaire yetsongeza silo kayari habari jari kabati mrumzima no c'est pas comme ça c'est faux. Esijo tsongeza wandu warambuwe ukaya ngabo uzima wa ukawandu watowe azali holiho de nature ya henamna ensi ya hatu iliyo uzima ngojo benuha wakati azali ya joutolwa. C'est-à-dire que azali ngebido ya tola rangu ya tola ni dobi ya tola neni mrujo shida mtowe nena grupu joshida imtowe heni wakati ya joutolwa nwa tingojo nokaya yensi itsanganyiha sawa nesiri banu sisi kabati difference ya hatu nesiri difference ya hatu nesiri ya Jania Bashar al-Assad dukaya uharima yensi ya siri vakaya wana grupu watambalayi wabaki harima zembebe na mbebe za huswe siri wakawa marginalizewa badabo Assad hakana hindini hakana ya guvernoma ya hahe Dimashqi no harima emiji mihu badabo ya weza jiri hindini
ezajiri kabaja pare hani ha consensus wala mwishiliano ya husu ze division bali na mbali za kasiri bahije kesho de shakotongeza leo Bashar Asadia lawe baada kwesiri leo iliyo harima direction normal shaizajiri ndo kaba kamna fraction mzima mtiti quelque soit hina na rajo hambo kayari ya Ahraru Sham ya tadedo za Ahmad Shar'i ari wakawe nja unono umna fraction umna group holihodo ana group wenje wakasiri mna group huo hatojita yarisha hondunzie damtoa hatoa Bashari zeko na group wenje wakahula wakuzwa watambaliana wabakao Bashara warende na yonsi pia wajihundu afebli hosoni mwe atoa Basharul Asadi tihale boys oko ilibako wana kuchukuchu sha wandu watanganyiha ngwao harima direction wakao direction yo de ilone pouvoir leo neze kuchukuchu za huso na group mbali na mbali hata leo ngwao na ze kuchukuchu ne wana mivurano hamando wano harima yensi okwana parolawa uwoto jokaya sha wukaya wandu wakao wandu wao ngokona mvu halafu uwa na kuchukuchu na mivurano wakama afebli wakaya wandu wakao bon finalement waendata wa disparese donc washinda watowa yarengenzi hegozisha mvu watene donc baada huyabo zenongoza husunzi zandisa ukaharimwa nzia njema abonge ye example ya Cyril ande example ya Komori on n'a pas besoin ya ukara ndwada mbo karinge bidwa ndwa kensi vazima ariri yoke na parokiri ya ukamonsi hena mresara mbuwa zenra boza hema nanya hena mresara mbuwa ya affaiblissement ilo ne mananya yani kabatsi kena parumkini shihad Komori ndera kubaliana zinya katizinu randari ndobari tende iyo mrina diwa aze sawanesiri kejamkini shia hatelibi kejamkini shia kejamkini shia ngo hamanda hiyo hata Iraki ani omala nibo kao zizire ngo hamvu kabajapari yani ha consensus ya leadership abonge argument yone la tsiwa Wandwa tsidwambe ukabane ya freno kakarishidira to wazali arikarikoti uko na parokaya wala koja parokaya harimansi bokao ngende siwa hegozisha vuhamande ya hatu amrurin rejeze Senegal c'est totalement différent huonoye arme wiyo otsido waringa ensi sha ikaklero ko waringa ensi de ma civil donc arme kwa jariagise kinyume ya Basharul Asadi nazali na Gaddafi na wanu Saddam Hussein ukayo grupu nzima donc ye metodi dukange bido emruya tola rangu abonge gamanzo nambiye haina mrulona ye argument yiyo ye tobe yo argument ilofo ye argument yo kaibanu nge bidio rike bazima ribake lideri nzima iyo argument ilofo wala yo tisharuti yo karitowe azali na kabana ujiri hata problema kazani hatoolo ndaine lejamfila hae ukla ukawa Komori watanganyihe wandu wadambango una plan boy gae plan hindi kasino kanga kasina indini gasina constitution ya 2001 ibaki ukaya nge bidio bafanyiliwa ti revision shaba bafanyiliwa explication ya quelques articles bukauze articles izo tizisoma tiono kaziti bien clair sha zelinyinku zokaleo wandu wa continue ye tournanti baada bajuka ya transition zilinyiko izo zotosha wandu watanganyihe baada zalina lijafile lijohenda zae wandu wabaki harma stabilite wandu wardi warejeze constitution laula wandu wandeki kibinadamu abonge donc bon ika oblige ninja nifanya intervention hiyo ni hadharisho ndo walona ze arguments zinu puisque bon banuye problème ya husu zenongoza husu rakasi siasa rakam konti waki miji rakam mikonti social movement c'est-à-dire les mouvements bali na mbali wakati kamdunge na lecture réduite au mdunge na indini bon mdukatsuba ki ya unduwa rondrondo ze detail mbali na mbali zahena group awehena samahani bwana mria kanipara au mria ya parisa ze detail zahenansi wakati mdo jua hendare nge example mahala hajaji zingamanya donc yanti ya hatu enamna iliyo
Nombaba hanura waswili. No wana experience rawa Parisa. Rangu 2019. On n'a pas besoin. Ya ukawandu wadore pete ukaya. Arup gasibadzima sonti pia pour le moment. Gasibadzima hahinrini. Ya uka azalinga bido ya tolwanvu. C'est tout. Na paparihani hemuri ya mtowanvu. C'est tout. Na kakano enijoka mtoa mvu watiyo tukarando wadoja wekanti ya mjia uwensi wa mukara na rijeri shile na ritowa sala mvu enujoshinda na mtoa mvu yonde hindrini yonde puwe ya uroiniso wa Komori bada huya hapo kwa Komori waroinise ha donc kabati hata mushkila tena zanunga zijohenda barabara ngabo baadhi zanti anafrika wadi ngobira wamba banu ngasi bahara piska kazali hatohola ngaba jojiri msajaja c'est parce que tu ne sais rien du tout pour ce qui concerne les Comores ngabo wajeni wajowa belo argument we hadayo wa Komori no wajeni wao kwa tu maîtriser hata e situation ya Komori alafu wandu we diktewa na argument za nabo hiho because argument hizo argument en réalité zidikte wao izi bloke yanzia ya kweli akostahiki wandu wende nando kange bidio bake wandu watowe azalamvu halafu jokiri azalibo hati ya mama pitikili parto harmaze organisation mbali na mbali Union Africaine na neza indini zopia ngabo wandu hae hiho wajirenda ukayari go kontro ya hae werengaze information mbweshi ya etc bahiba andu ya hao odo wadingo bali ya ze argument zanrabo hizo madame wajokaya ya argument yo impossible yoka iparihanihe ili wandu watawe kweli ya ukaya azalinga bidio ya tolwanvu tuk abonge tikahanza ni jenambie wandu bokao yani ngwa uharima ze argument mrudinde jeze ze argument za ukabanu problemu walinga bidio wandu wake wadzima no sirianu kwa jaka wadzima mrudinde te kabajaka udzima harimwe siri kabajaka udzima harimwe zinti za diktaturi no yoke enda parumkini shiha azali hesa toro wa Komori hamba izo azamba wandu tiparuambilo hadisu ka parodungana na depute hadungana heda Egypta ni mjwe isi mshansu mvumbua na wandu wenji do fakri hazamba harimaye ya udio yahe ukabanuze le dalo la tunzima na mrito wanvu yogeri enujoshinda ngana rito wanvu enujoshinda wariuwe na riuwe basire wapasanga rijo wahuwa donc c'est ça et philosophie liyo na philosophie yo ilona zali na fakri yo philosophie bokao ketsu necessite ukaro wandu opposition pia weshilano karera isi mzima ari lidori wa mzima c'est faux et je répète c'est faux neni mrujoba le argument hiyo womru ulona lecture réduite womru diktewa ni wajeni watujua yena tsuri hensi ya hatu abonge mgujo jali kepwe hiyo sange ukleri ni mfanyoze article harmaze rezo sociaux bon mgujo jofanya yo bien sûr ka andu wanafanya article kabange bido andu adoka bazima donc yo le jimbo la taifa la he na wandu wafanyo science politique wandu wafanyo politique mais wandu na diriki ye nature ya he problemu ilo Komori ye nature ya he problemu ilo Komori ngabo mundu ya renga yensi ya hatu hegozi shamvu ya roariye mipaka yansi pia ya torowa Komorukaya tsirengensi namvu enulo namvu na jantowe enutujoshida ya ntoa abo yetombe donc abo nambaki homdora uwe bakabati hata solution abo wa Komori pia watorewa yule mana bukaba nusi wasaya si vraiment sikaritsuelewa hata yani ngiyo kleri ukayane azali hambangu fungo salamina sambi parce que wala wandu bokawa kango obonze wechililiwa wowenye ushinda wondenzia wa mtowe etafsiri yabo hindini etafsiri yabo kaya elarifu linutombe dobi Mwinyi Baraka linutombe dobi Hasani Hamadi linutombe Mamadu linutombe dobi tena wanu wa politisi wa Komori wajua wazali wakanda ona yala marombe onti pia sha mruvokao yeti tombe sambi na salami uwandu waduga abo marombe pisko salamina sambe kawe chilile wajoshida wondenzia wa mtowamvu abona toro wa Komori ukana mtoro wa mtowamvu tifungu o wajoshida wa mtowe uwandu wadunga abo marombe donc suala ebanu rikubali ukakolisi marombe ebanu metre larifu hukubaluka wetombe popampa ani wetombe bwe larifu ani azalamba wetombe bwe larifu
na bungo birowe zungula yimongo no mahala niyo kale wanu shide unremvu mtowe urume urenge transition endese no kutuzifanya abukubeluka wetombe c'est tout Mwenyebaraka kubeluka wetombe zise ambayo darenge mikiro ombo kwa mokrada mtafadhali Mwenyezi Mungu tikubeluka mitombe ba Mwenyebaraka andobi Hasani Hamadi ni mwamba mpolitise ambu wakomorukaya mitombe abazaliamba mitombe midaba mitino shida nifanye ndongo izokweli Mamadu regasa mikrombe wakomoruka bana nyimbe fijola Mamadu balazila nrabo banu mitombe balazila ulaushi ani bala mimro wamnyanya chabana mitishidu fanya tambandongo balaza lamba kweli okemru bukao yeti tombe sambi na salami c'est tout. Nyuma lidori polita na mjideklaro kanyima rombe hamada wazali ambo kanyima rombe wakati huo ikamjahari mjideklaro kanyima rombe abosira tuparo na zezi za komori za nyuizo umsajije makutu harima zezi za hatu wanashewanyo harimanzia za kisiasa wabangari jorenga zezo amana ababanrangu mama dosta ha deklaro kaya tombe dobi elarifate haji deklaro kaya tombe Hasani Hamadi haji deklaro kaya tombe no wanda wabe haze kandidaturi nyume ni banu ze nobi Abdou Swef na wala pia ani mjideklaro kanyima rombe pisku azala mtorianu kama mtowavu mpaka mtushinda wakati huo Aweba na Muhammad Shami na Fahardini ababanga jobo kanari ababa sabo valeri sodo ile orka kama politisi babana azali wamjua taktika esawari kubeloka marombe wakati wo sisi ngarjojo arirenge ze azma nambi ababa sangarendao dasia undae ashara ngunga mbiro mwejikaza mwejirendo kayari aribanyima politisi na azali hamtoreani kamtina ndongo zanyu hardinga manze karebu kamzomdori tendea alor kwenye marombe hosoni mwazali. Donc, on ne va pas le confusion. Na mjusemi hono mrekubali ukanyima rombe. Ono eka ona yongyo clear eka mama du jusom hono abuka wetombe hamade na mnazali azali ya ufikiri yao. Elarifu hurambia bano harimazere zo sosio ka wetombe. Hasani Hamadi endambe na ona na mjebanu mrabi ukanyima rombe. Azala mshindinyi. Clairement basi waba wakati huo abo sisi wadradunga yabo garijo jiju kato balabala rika wabandu sana wabamarobe ababanda sisi na rengezamu rigongela karjo shida sisi rimtowa mvu c'est ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.